Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Elvan. Halo Mas Elvan. Ada Mas Silom, ada Dek Jihun, ada Mas Iqbal. Wah, Mas Iqbal ki baju reok Ponorogo. Iya. Terus ada Mas Rama, ada Mas Abdul, Mas Hanif, dan ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai berungan apa, Mas? Wah, singa besar. Terus ada Mas Hanif memakai berungan wih, telon merah. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai berungan wah, singa kecil. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal ini memakai berungan kepala macan. oh, kepala macan. Macannya warna apa ini, Mas? Merah kecoklatan. Wah, merah kecoklatan. Macan kuning. Terus Mas Rama. Buntut macan. Wah, Mas Rama buntut macan. Terus Dek Jihun. Dek Jihun memakai berungan wah, Dek Jihun memakai berungan hitam. Terus Mas Silo. Mas Silo ini memakai berungan kodok ngorek. Dan Mas Elvan. Mas Elvan memakai berungan hiu. Nyokot siapa, Van? Jihun. Wah, nyaplok Jihun. Ya saiki Mas Iqbal. Ayo, Bal. Ayo Le. Piye ta, Bal? Wes yo Mas Iqbal. Yo saiki Dek Jihun. Awas. Yo Dek Jihun memakai berungan hitam. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sakengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sakengahing alas gagah wati. Ayo. Itu Dek, berat. Ya wes ya Dek Jihun, duduk. Ya saiki Mas Hanif.
Yo wes yo Mas Henip. Yo saiki Mas Elvan karo Mas Silo. Dek Jiun. Zaplo. Kene Mas Elvan Zaplo Dek Jiun. Madep Mbak Irma tau, madep Mbak Irma tau. Adik dari sini. Adik dari sini. Kene Mas Elvan, ayo Mas Elvan. Bangsane para Gandaro sewu. Sumikira saka sakenaing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yo wes yo Mas Elvan karo Mas Silo. Ya saiki Mas Abdul karo Mas Reksa. Yo wes yo Mas Abdul karo Mas Reksa. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.